guys, I'm here with the hostelers of Machine Boy Hostel in Phomching. So we're gonna present one special song for you guys. After that, moi pora itu laga hostel laga details to ekdam moram huniulu pari ase. So I will let you know about the hostel stories. Taila owner logode sir logo kotha korbo ine agona pora janibo. Tahane log paine khushi pa namle tahan kana ekta present kuro gane mohan তাহানে রিকোয়েস্ট করনা আমি আনো পড়ে পৌঁছাই দিব গানা হে আছে গনা এটো একদম সুন্দর ছোকরা খান লগতে বুই আছে গনা ফার্স্ট এটো জানাই দি আছে সো লেট আস সিং টুগেদার নে কোনটো গানা করবলে আছে এটা There's no rock so we gonna sing the song There's no rock right now চলো There is no rock there is no God like our God no one else only a full of grace. The rock was refreshing, the cannot be moved. His spirit himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like our. Once again. There is no rock, there is no God like our God. No other name, only a full of grace. The rock was refreshing. Cannot be moved. His word himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like us. Rock of ages, Jesus is the rock. Rock of ages, Jesus is the rock. Rock of ages. There is no rock, there is no God like us. Woo! Clap everyone. Hello, we're gonna sing Hindi song right now. Champion तुम्हारा गो मेरा यीशु number one Champion तुम्हारा गो मेरा यीशु number one ऊपर नीचे दाई बाई आगे पीछे dance करेगा ऊपर नीचे दाई बाई आगे पीछे dance करेगा Champion तुम्हारा गो मेरा यीशु number one Champion तुम्हारा गो मेरा यीशु number one सारा गानिसा मेरा पैसा का कमाल सारा गानिसा मेरा पैसा का कमाल मिलके भी ना बन सके हमारा यीशु से महान मिलके भी ना बन सके हमारा यीशु से महान Champion तुम्हारा गो मेरा यीशु number one Champion तुम्हारा गो मेरा यीशु number one Bollywood kasa Phomching down the door Bollywood kasa Phomching down the door मिलके भी ना बन सके हमारा यीशु से महान मिलके भी ना बन सके हमारा यीशु से महान Champion तुम्हारा गो मेरा यीशु number one Champion तुम्हारा गो मेरा यीशु number one এর কোনোবা মই জানা মানুহ আছে না এনিওয়ান who knows me একটা বে আছে না কি জানা লাইন বা জানিছে মই
अच्छा व्यूअर्स kan koi dia se moi ke jana manu student kan bi ade pai ase ki la line jani se bile to hoyang do nai ba jani so interesting sir logode dialogue tu laga school establish kora do ki laga concept kora ki laga phapna gorna shuru hoye se tu story hola mohan jane hoye ki So guys, again हमने हाली introduction part कोई जानिस ना sir लोगों लोग पाए से nice to meet with you sir और अपना काम मतलब होना दमने बिशी inspire करा first इधु चना idea से ताइडो इधु school establish करा school not school actually hostel establish करा concept की भावना करना इधु कुरिया से इधु लोग जाने वो हमने हाली लोग hints एक दिया से ताइडो theologian background लगा से वैसे sir ना so अपनी लोग कोई दियो पारो वो इधु hostel लगा अच्छा thank you sir amni ahaken ni beshi khushi baise moidu phumjing town laga student union president ekta ase to moidu theologian bora manu ase tate phumjing town de khora time de do moi iman educated manu nhoi holibi moidu baiben bora brai kam groina eta dak ina thaki ase to main do phumjing do 12 village laga headquarter ekta town ase tate Magi kan kani hostel tuida as holebi mota kan kani ekta bi nai to mota pachando hostel ne thakilo mon aro achikali la pachando english talking janul mon edo thakise ena thakar pato kina hobona koina moi issue ka banna koi thakise issue ka banna koi thakise koina moi de ekta building purna building ekta auction green thakise to eto building ke do pani beshi aise pani ahina to pachan mogan thakio na pare ena horbrado moi panna koi thakina do moi pura laga teacher de moi degree luina ha laga southern laga Bhavin college la teacher ke moi la duk inna taige janai dia brado share bra building do moi build kori dibo holibi alag to saw na pario building to saw paribo korba pasi khushi building bonaise gole moi free ase ekun hoy moi manage koribo koina ena hostel de ina khola ase to Pachan them one fee all of mess feel way today admission 500 ase aro monthly 15 way aro teacher kan that one tinda teacher ase moi milena charda ase mondu tate salary na loy free tande education dia ase mon product to shadi khan bi moi ke support green abo amni ina khuli che ko to beshi khushi paise ko na kunba private teacher khan aina ase kunba mogi have crew kani mola sati kan ina aina korea ase math science ss la teacher kan sop ina aina korea ase to tade monla youtuber pra etu ola dem de kun sai etu ke kun view kuri etu kan bra pare she gole monde kun ba thaga kan individual holebi government side ke holebi aro machine line de holebi kun ba support grow pare support kurile mon pasi khushi pabo eta ta mon free donate kuina teacher khan man ina pachan de sai ase kuina edu janai dia ase etu machine boy home bi koi machine hostel bi koi ina koina khola ase koina edu janai dia ase thank you so much details koida gane really inspired guys 14 villages 12 villages ase Phomching around dina so itu khan do puribole tate jawle do iman high class hwa nai gole do itu sori puribole olai yati pura khor de buribole do jaga bi na thaki na bi beshi manu itu duk pai na thakibo alag busti khan itu hostel ekta khola do beshi mane pacha khan young generation khan karne do itu apni beshi bhal ekta ase anyway south la side pra kon ra offer koi dise khor banawole itu service salute di ase mohan la media la side pra bi apni la bhal gam karne sobra aro itu pra beshi dangor place koi dei gona mohan la pray hotai thakibo itia tai koi na honi ase 1500 per month ta name sikti du loi ase just divide it 1 day 50 ola moi mistake ho nai gole so itu 50 rupees per lunch breakfast e jabo na ta la maintenance e jabo beshi thakibo na just for name sake tai ekla bra kuribolo to beshi mon hoilibi fully to mohan out power ekta na thaka strength ekta na thaka mohan hoilibi rasta do dikhaole apni dikhai di kena public kan opor de positive way aro itu pacha kan sabi eman innocent smart kan itia gana gora bi dikhi ase kotha gurilibi ninga pa reply gurulo pari ase itu khan la future to koti ase by chance mohan ini philai dise bole do itia moi Phomching de biraisi mohan birai jadem de hostel duida dikise beshi bhal idu do maiki kana girls hostel kani ase
government la side pra aha laga ase na etu dikhibo pare ase tade aro boys hostel do tade to thaka nai to etu to first ase ula mission boys hostel do etu establish kora karne thanks di ase moila viewers kan machode konoba ininga pacha khan logode modad kuribole apni ki pari ase etu line bra paisa doga hoilipi kha loa bra hoilipi itia mohan la young generation future do mohan takhan la hat de ase takhan etu pacha time bra hi ka soilipi pani thik pra digina mol thali digina ininga jaga re dangor holi fruits bishi phal ba etu ke mostu olai tare taste ekta olai flavor thakala fruits ekta olai etu karne education field to bishi important ekta ase apni ininga concept pra haikina etu jaga re establish kora do mohan sob karne dangor blessing ase aro moi viewers kan oporde je sir kan ma'am kan konoba dangor manu kan sai thaki jibile etu laga video etu news to spread kori dibi ininga jaga ekta ase aro 12 villagers kan around the thaka kan na jani na thaki jibile please janibi ate mission boys hostel ase apni la bacha phumching di pori diblo mon high school de etu primary school le pothawlo mon apni busti bra kine ana pothai duk paise bile yate ekta apni duk ke motat kora jaga ekta ase diguna apni an janibi aro local authorities kan NGOs kan bi ininga jaga de do manu kan be isi cooperate korina support kori kina age de pacha kan othai dibile ininga dikhina ai ase de so mohan bi chalo shuru kori kina ininga starting bonado ekdam bhal ekta ase etu journey age loi jabo karne etu kuri dibi koina moila request etu chanai di ase mon la to Phomching town de ase etu mon de bishari bo kule to mon phone number lagila mon dibo dade YouTube te mangibi moila phone number do 8974652089 ase etu ke call korina ahibo pare Phomching era manui noi konya ka kiman duka ase purole tu mon holit bi poisa toka nai kole to mon bra have kuri dibo koina mon parata mon sai dibo koina eta janai di ase thank you so much contact number do eta sir babi koi di ase at the same time moi description dibi tade likhi di ase description de apni kan jaisi gole direct contact number pabo tahan logode olop details logo gole yati itu jaga de pachan de bishi motat kora jaga ekta aru yate educated manu khani yate boha kan hostel le pajane guide kora khan bidu dikhule parise de goina tahan nosode fall time jai dia student khan logode at the same time itu details apni khan ke pongjai dibo kane itu video do banaise goina itu janai di ase I hope you guys enjoy this show may God bless you all and see you in next video